Evo nas opet u Formuli strasti, nalazimo se u Splitu, ovo nam je treći grad, sutra smo by the way u Osijeku, a danas vozimo Splićani i kupio sam, na primjer, cvijeće. Znači, Splićanke da padnu. Znaš da postoji salata od ovoga? Ali full gadno. No i Otvoreni radio predstavljaju Formulu strasti. Dobro, ja se čudim kada bi ja ušao u auto sa dlakavim muškarcem od 2 metra. Hoćeš da te vozim? Ne, u redu je. A čekam tamo prijatelja za na kavu. Ma što na kavu, niš na kavu? On će me tamo skupiti do Žnjana dolje. A ja ću te odvaziti do Žnjana, recimo da dođeš tamo. Nema nikog za voziti, stari, upada. Da, jer znate gdje su... Ne, ali naći ćemo. To, koki ste vi, što je ovo? Vaj, nešto. Ivan, drago mi je. Ivan Šarić, da sam ja malo prije pogledala, ja bi vas prepoznala. Koja je tvoja strast? Što voliš u životu? Wow, priroda, šta ja znam. Dobro. Uglavnom volim puno zrak, puno akcije vani. Kuhanje? Da, jako. A moram da me strast, da me sad to postalo za vrijeme tenis. Koji ti najdraže jelo? Meni, evo, recimo da to slobodim. Meni je paštašuka na šavšu. Ajme, meni to je moje najdraže. Ozbiljno? Da. Sad si rekla janjetina. Da, zato što to mora reći jer sam Dalmatinka. Ne! Ali moram priznat, ono super izgledate, to je da sve Splićanke, vama je u geniju. Koje je najdraže jelo od Kate? Maristra na tome. Poznajte drugu osobu preko teleteksta. Ko se ikad upozna preko teleteksta? A bravo, Ivane, super ste. Ne zaboravio sam, znači ti ja sam nekom pokloniti cvijeće. Jedno si ti ostaoš, cvijeće. Ne. Ajde, uzmi cvijeće. Odniću ja sa ovoj gospodin. Čudno malo što mi je ostavio broj telefona kad sam mu dao cvijeće. Ma nije. Dobar. Hvala, bila mi je čast voziti vas. S druge strane, žao mi je što smo se izgubili milion puta. Sutra smo u Osijeku, tako da sutra se gubimo po Osijeku. Osječani, vidimo se. Budi dio Meganove Formule strasti i s još 2 prijatelja otputuju Moncu na utrku Formule 1.